Kajing syakhan baklemput jong present ka PPP ubah adan mila basai buat entah kalau pelat syaka arf sau kenta apa keroh ni ubah adan lasang syakhan duduk menen kasih sepo beje pat mentah kalau dap khat ar lala bagi doktor kelawan pek biang yu menem step baik dia tu ba kapan sembadon kena kajing ta akal yang kokot kakia mantakala jong ba adan ulas ngau ulah penpauru ba umpas ngau ei kamet kejok ba badan orang syakhan ki babun ki pai ba kalau senran yu na do menen kami ba hadu mentaka sendiri kalau ya piteng kani kajingwan senran jong ki pai ba wada preng kajing ther jong uslap baru balawan ki ketup ki rang ba ki samla ki longkoi wat ki khna ru macam pencai lam ha kajing syakhan jong upresiden ke PPP nak kami tak kajing dawa ban review no ya ke state reservation policy